Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya lagi di Kampung Cidamar, Kabupaten Cianjur, mau ke laut Baraya. Yuk Baraya gaskeun. Oh, mantap. Oh, kita lihat spot pemancingan di Kabupaten Cidamar Baraya. Kalau mau mancing di sini enak Baraya tuh. Suasananya, hep. Hah? Masih alami. Dibawa kemana ya si Asep? Yuk Baraya, kita lanjut lihat spot tempat pemancingan di Kabupaten Cidamar Baraya. Tuh, mantap tuh. Ya siap, hanap. Hah? Yang mana? Ini bisa. Oh. Baraya. Spot pemancingan di Kabupaten Cidamar. Bisa aja ini semua. Tuh Baraya, selami tara tadi malam-malam sebenarnya. Saat cairna Baraya tuh keur nuju alit mah abdi sok amang ka dieu tuh tabah lama sep eta teh kebona ieu almarhum Mang Ason eta teh baheula sok belum sampai dinya teh. Spot pemancingan bukan melihat. Ah? Forbidden. Oh iya Den. Bawa lama nuju alit abdi sok ameng ka dieu Baraya tuh. Terus mang alam-alam tara ka dieu Danau Cidamar. Ada resep menuju pulang. Tete guru ngawas. Jadi salaman pakai kamera izin. Suasana danau Kabupaten Cidamar. Hah? Hah? Gitu. Banyak gogok banget. Ya, Asep. Nah, tawir kayaknya. Mancing. Menuju pulang Baraya.
bahwa lama Sep di ditu aya tajuknya. Hah? Hah? Aya situ Sep. Oh. Dari itu tuh sama. Oh, ano? Sekian tuh vlog hari ini, Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.